Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinikilong ki khubor bamta kasni. Nadu baklan no we unong tre lineman hapo kathan umsiang ha usnem arhajar shipo henry hadu menta katnat kam pathung briu satya ban bujli ubriu ublaklan. Yathu u MLA kamawhati uba Charles Marngar hadin ka jingwan kendu yu menteri katnat kam pinmi boarding gajalla menha ka arp sautrik ujiliu. Uba Charles Marngar uyathu gejala Meghalaya gradon sanpu arsnem hendrei kidang dan nyuh teli kisnong hapo kathan umsiang ki bampat yo boarding hapo Ribhoi district. Kini kisnong ki kentup ya kisnong Magdo, Muksa, Anjong, Markhang Duba, Amdu Bigan, Ampreng bat nong thamai Magdo bat kini kisnong ki don marjan bat kathan Jagi Road gejala Assam. UMLA kamawhati ulakam bakadaw ba bapelong i kisnong banduk boarding kadai namar katnat MEECL kaduna palat kinong tre. Ya ganila pentip da UMLA bat MDC kamawhati constituency uba Charles Marngar ubalawan dawa na menteri katnat boarding ke sarkar jilla UAT Mondal banshim i kesenjam badai banshim hagwan penpoi boarding ha kini kisnong. Ule thu bagani ka jingbam dan boarding ka bu jing e bhai ki khna bat samla puli ki baha ban pen khre yala ki examen. Kani kala bu jing e ru wat ki samla sengkam la jong kum ki karkhana shna jing shna ki jaka than jan ki mat ka jing e namar ka jingbam dan boarding. Ki nyo tuli kisnong hadu menta kimpat yo boarding wat kisnong marjan bat ka umsning ru ki yo boarding tang shikantala ne arkantaman kasngi bat kani ka bu jing e bhai ki pat ba kham tam kum hagani ka juk ba ka boarding kalong ka badan kam hadu katta na ka benta baro ki kam ong uba Charles. Uba Charles ulayathu baha usnem arhajar khat prabat usnem arhajar khat khandai kaladon ka jingtmu ban penpoi boarding shakine ki nyautli kisnong lingba ka scheme DDUJ GY 1 bat ki kam ban pendat waya bat transformer ru kelasdang. Henry hadu menta ki waya kila sarang bat kila jaklun bat u transformer ulas new bat kipat ba hadu menta ki dangsa hapteng ka jingdum. Kejingwan jangan mata sini ban wan bani kundu kepang ya ba iti mondang badayu minister in charge kapau pi kadau kejingwan ni badi kejing hi kibangi kundu apa konsensi kejing kiba nak pos kapor hakaba kumunom mikmat nadu kapor kumangadang loktang MDC ala persang ban simkia kini kam nak pos kapor Rain UI ba kijing duna ki babon ha konsensi kebangin pala ban perbiang hado muda tiga jingwan jonga kalau kidan artili kibat kong sam ni kapon kabaningkong kade kejing bombiang ka electricity supply kejing long irregularity of power supply kani kelak tak sibun ya kinong suksong kini kisnong di bahajan usning kini kisnong masenda amroy kamaurong road lakum noru kidang kham yo ya ke electricity kidang kham ya kamong bakilang 100% kipya kidona hai hunre akwa ban penpawi pi hane bakidon kisnong kum kamawhati area ke Sonidan area ke Umtrai area bat ke Umsiang area ini kisnong baru kini area ini kisnong di bamat sisa kijenge Gani thu ipi baka sinong umtrai ke area umtrai haga sisngi kinyo light lane kinyo ke electricity tam kumba shikanta mat akanta to kata kamdai gijing ladai sisa ke jing ke bakra ke jing na kum tadi kena skul kumno kin kre kot pli benda ki pun kre ya ke examination ki jongki pada ngajing dum hapen don kam kum ko por dai de kisharat ini kene gijing ka ba kejing jong kinong snong benda ki tanjong ki don bun ba beliau ki batanjang in penon kamsa da ketuka istri mo ka iron da urga sa isu ko podom de isu ila penon kam da kitu electric iron lane ki istri da kamai tenang ta ko i kejing ka ba i kendo ha ka bede ka kinong tre ki furniture lalor kejing kerdu kamu kejing kerdu jam Isamla ki berpersang banle de skill development program electricity kamna siya kalau
jong ki kun samla jong ka dong ka than ki ke halor ka ne nga pat sko yo minister bat nakaliam ka jong uru mandag sni ula kan pam ya ke jing sosi ke jing sodiao halor ke jing yo jing ke bat kalong ku bat nakaliam ka jong ula ong ba din maklami nang ni kamera jong udi untuk sebut din no ikani kam bat banwat jing tip ke ai ka daw dei malumala ko msiye thu ipi ka daw he ka bangidon hang ni la pat sno yu ka dei ka shortage of manpower ka jing duna jong ki nong tre ani thu ipi ha usia wei ulai man ubala ya nadu ka snem arja shpo hadu mandam pat replace yo di mana menteri men pe ka kam kani kini jing e ka kraw ka bangimat ikendo hadu ba nga kum nong mi khat ni thu ipi ngan le sukum no ki phone call ki bawan ki bi thu ingai ki jing dengan man se ban wan ban ikendo bat kerpat yo minister da ka bala kerpat juri uba immediately kalau ikat bala ude ban sim ya kini ka kam kita ri ban ko ka kam ka ba ar ka bon ikendo bata kedai ka bade bat ka connection ban I like electrification na ka banta kini gisnong harum kabanin ko kasnong makado kasnong maska kasnong amjong kasnong makhang duba kasnong amdubiga kasnong ampren kanong kumai makado kini kisnong ni turipi hado menta empat dan electricity kila bermudur kini kisnong kini hajar usiam bat pihak sejak kirut asam pinya setanggung masal 1 kilometer pihak kejar pipoi dari gini kisnong 4 kibong 4 dan electricity dan kuah benitu ipi bahas nem ada zakat perabat ada zakat kedai kedon ke skim keba nagani ke DDU JGY 1 hakaba kila sedang ban connect ban pendai iki wire kabel kila boy ke transformer ndai ke pasosi kalong ba hadu menta kita kila su jot kila su sakaman kila su pra bat hakaba de bakani nakaleng ke zonga lawan ban kerpat jori minister balakum no kumnoru haka juk sai ke pemerintah apok ke konsumsi imdesu banang dan ki longyeng longsam ki bomdan electricity di halor kini ki benta kini ke atli ki benta ki bana kaleng jonga wan ban kerpat jor ya minister jong ka power bon le na market ki jinge ke jong ki pa ka ba nga na kaleng jonga ko nong ikma na sodium susi banyu i ke jinge ka ba ki pa ba ki mat ki kendo tengam tip nakaliang ke jong minister te ulahai ke jing kulan ma ulahai ke jing kulan ba kalau ikat bala unsim piai ke kam tigi jing kular ki bubut ki bengela yo mensuang lai kendo saka department na kampat wan so minister ke por bangolong MDC lai kendo na do di por man kran iki di gijuk ki jing ndre hadu mendagi dan ki balong ba bubun ki par dengan khmi nanti ya kini ketiga pemerintah bana kaliang minister of power Etimonda dan Shipyard yang kam, bat ki pai ba, kin laj, na kini gijik ke bagi mati kedua beras kota. Kumbakan lagi gisnong online. Kidan kumba ke bangal atau ni kidan kumba nyau tuli dari kidan gisnong ki babun gisnong kumka gisnong orlong sedali kadi gisnong ki kampaji. Bat kiwi gisnong ki pamajan ki balada ke electricity ke poi kini gisnong ke mon, ti gisnong ni lala ban connect lang. De kiwai pada kisnong kiba ngampat tho kenegelis idan hi kiba nun kiwai ki area kiba ngap hak direct dari jing tho di kisnong thamai kita ngat kamon ra ni dari ngak submit office makin yo ya ka electricity